Ulun jadi pensiun di MotoGP nih kada lantaran napa-napa pang marinai. Gaji kada naik-naik, bensin kada ada lagi. Bahari ulun hendak balapan maisi premium pulting 150 dapat. Wah ini mau kada mau maisi pertamak, mun maisi pertalit malampam mesin. Maka mun maisi pertamak kada mayu 300 hanyar pul. Malangsir gen ulun ampih, kalarangan jadi orang kampung manukar pertamak balitaran. Nih ulun hendak bepandir sedikit kisah bahari nah. Selain ulun membalap di MotoGP, ulun aktif juga jadi wakil ketua Karang Taruna di Kecamatan Astambul. Kadang ini putu kami wayah masih aktif di grup Maulid nah. Nih penampakan rawe, nih penampakan terbang tingkahan. Nang badua nih gulungan lawan rasukan. Ini yang tukang bagi minyak harum wayah asrokal. Nah ini putu Gunung Kupang, wayah ulun hendak masuk sanggar arume. Imbah ulun pensiun nih, ulun hendak umpat panjaringan perangkat desa karena ulun sadar ulun bisa kompetensi wan kelebihan di bidang itu. Salah satu kelebihan ulun bisa mengulahkan kopi gesan pembakal. Kopi pangarun asli nih bubuhannya ay, bercampur bumbu Indomie. Ajak Marina lah, salam dari Binjai.